Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu wa ta'ala her bir işlegen adımlarınızı kabul etip kıyamet gününe mizanda ağır bulup dursaydı hem elbette cennetke birinçilerden kirerge sebep bulup dursa idi inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala bizge karata kardeşlerim merhametlik aşağı aranı tizi. Aşu bilen tugil baştan. Biz bitine kayber şaklarda bizge bala atılmamasa biz şunda ok aşu bilen ite başlayız. Allah subhanahu wa ta'ala bizge karata birinci merhametlik bilen aranı tizi. Hem bu dünyada kayber şaklarda biz kayber kişilerge müracaat etip sırıyız. Ayda abzi bunu buluş halişlerge, tegene buluş halişlerge ul mümkün aytırge yok deyip ul işikni aşmaska mümkün. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala bizge işiklerini uzi aşuşa. Hem şu işikler arasında onun merhametliği hem rizık işikleri. Hem Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ite. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ma yeftahillahu lin-nasi min rahmetin fela mumsike laha. Allah kişilerge açkan rahmetin bir kim de tutup kala almaz. Fatır suresi 2. ayet. Eğer de bizge bir narsa yazgan iken kişi tirek bulup dursa, mesela bizden düşman nindidir kişi. Hem bizge onu birge tilemese, nindigden sebep olmasın, eğer de bizge yazgan iken ol, Allah tireyte, فَلَا مُمْسِكَ لَهَا bir kimde, bir nesede onu tutup kala almaz. Şu yaktan biz iman getirgen kişiler, biz bik tanış. Şu an sen yazgan iken, ol sina bula. Bu 100% kardeşlerim. Biz uylasak da, uylamasak da, tilemesek de, tilesek de birer nese yazgan iken baribir bizniki bulacak. İkinci yaktan bir nese tutunup yaşasın, bu mina bulsun deyip sana yazmagan bulsan o sana bulmayın. Hitlesen inşa. Sebep kalırga gerek elbette. Tırışıra gerek. Bu dünya için ahiret içinde. Lakin ahırgı netice Allah konuda. Şuna göre yüreklerimiz tınış bulurga çiyiş. Nasip bulsa, nindigine düşman bulmasın. Nindigine kişi bulmasın. Nindigine bizge tirek koymasın. Baribir sana yazganın o siniki bulaşak. Hatun izlegenden miken, iş izlegenden miken, yaxşı zarpatlı iş izlegenden miken, hem başka türlü bizde tırmışta yolların. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Ve'lem ennel ummete lev ictema'at ala en yenfa'uka bi şeyin lem yenfa'uka illa bi şeyin kad kataballahu lek." Bil eğer bütün kişiler sana fayda getiremez deyip jıyılsalar, Allah yazmışa fayda getire almazlar. Hem ikinci yaktan وَلَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَضُرُّكَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ Eğer de bütün kişiler jiyinip sana zarar getiremez deseler, bütün jiyilsa da Allah yazgandan kubrak sana ziyan getirmezler. Yani o ziyan yazmağın bolsa, o bütünle sana elbette kilmez. Şuna göre tevakkallik فَتَوَكَّلِ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ bir qaşan ulmitranga tevekkül kılın. Yani Allah subhanahu ve teala'ya. Hem bir galimga şunda soru berdiler. Sen ni işinde tınış digeç o şunduşlar aytdı. Şola cevap berdi. Sen ni işin tınış digeç o şunday cevap qaytardı. Mendi rizqimni bir kim ala almaganlığını bilgeç, bunu almagaç di tınışlandım. Şuna göre kardeşlerim, bizden rizqimizni, bizge yazgan hatınını, bizge yazgan balalarını, bizge yazgan malını, bizge yazgan işni, bizge yazgan iyini, bizge yazgan maşinanı, bizge yazgan dereceni bir kişi de ala almaz. Bir qaşanda. Çünkü o bizge yazılgan, başka kişiye tugul. Bu kaide kardeşlerim. İkinci işi kardeşlerim bu bahatının şolayak zor ölüşün alıp tura. Elbette tınışlık bahatının zor ölüşün alıp tura. Lakin bu şolayak bahatının ölüşün alıp tura o bereket degen narsa. Anı Rus tiline tercüme etip bulmaydı bir söz bilen. Bir neçe sözden aytsan da baribir qalali ol. Anlatıp bitirip bulmayanı. Eğer de kişi anlamasa. Bereket ol qaşan sinde nindidir aybir bar ham ol aybirden ol birinciden ko'p bula. Ko'p sizile, ko'p şekilli deb sizile. İkinciden sinne tugul başkalar da onlardan fayda ko'ralar.
Мәсәлән, сине машина, шул машинадан син файда күрәсең. Ләкин шул ук рәвештә машинаны кулланып, абзыйга булышасың, күршегә булышасың, хатны йөртәсең, балаңа булышасың, һәм ул машина тузмый. Менә ул бәрәкәт. Бәрәкәтле балалар булырга мөмкин. Намаз укыйлар вакытында хөрмәтлиләр, икенче яктан бәрәкәтсез дә булырга мөмкин. Алла сакласын, начар уйларга китерә мөмкин, хөрмәтсезлек күрсәтергә мөмкин. Шуңа күрә бәрәкәт дигән нәрсә, кардәшләрем, ул безнең тормышыбызда балалар белән дә, хатын белән дә, ирең белән дә, гаилә белән дә, эшеңдә дә, машинаң белән, малың белән бәрәкәт булса, без бәхеткә якынрак булабыз. Иншааллах. Ләкин монда ике шарт. Нинди? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Velau anna ahlal qura amanu vettaqaw la fatahna aleyhim barakatin minas semai vel ard." Avul ahlləri iman kitirib, birinci şart iman. Takvalardan bulsa idi. Birinci iman, ikinci takvalık kardeşlerim. Hakikatda biz alar için kuk hem jir bərəkətin aşır idik. Менә bu bizgə də qagılışlı, cəmiyyəti bizgə də qagılışlı. Əgər də bizning cəmiyyətdə bərəkət bulun tilibез ikən, şulay hər bir kişi iman kitirərгә тиеш һәм takvalıq беләn эшләргә тиеш. Ягъни takvalıq нәрсә ул? Шул вакытта кайчан тырыша кеше Аллаһның ачуынан һәм газабыннан ерак булырга. Менә ул takvalıq сыйфатның чыгуы, кардәшләрем. Ләкин без беләбез инде. Алла Тәала Кур'ан Кәримдә алар турында әйтә, бар бит кешеләр кемдә иман юк, ләкин яшиләр бит. Маллары да бар, баллары да бар, тегесе дә бар, монысы да бар. Алла Тәала Кур'ан Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Фаламма насу ма зуккиру биһи." Искә төшергәнне оныткач, Кур'анны оныткач, динне оныткач, нишләтә Аллаһ Тәалаларны? Аударамы, битерәме, юкка чыгарамы? Юк. La fatahna aleyhim abwaba kulli shay. Biz аларга bütün нәрсәгә ишекләрне ачабыз ди. Чөнки алар бу дөньяны сатып алдылар. Аллаһ Тәала бирә инде. Пожалуйста, алыгыз. Ләкин hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Бирелгәнгә шатлангач, biz аларны көтмәгәндә тотып алдык һәм алар өметсезлеккә төштеләр. Әл-Ан'ам сурәсе 44-нче аят. Шуңа күрә бер галим матур сүзләр әйтә. Уйлагыз ди, карагыз, Аллаһ биргән ул ниъмәтме сиңа, яисә ул сиңа явызлыкмы? Акаян беләбез? Дәвам итә. Бирелгән нәрсәгә карамагыз ди, сезгә бирелгән нәрсәгә ничек кулландыгыз, шуңа карагыз ди. Шуңа күрә әгәр дә Аллаһ биргән ниъмәтне изгелеккә кулланабыз, демәк бу яхшы байлык яисә яхшы ниъмәт булсын ди. Ләкин әгәр дә Аллаһ биргән ниъмәтне гөнаһта кулланабыз, демәк бу безнең өчен явызлык. Бу начар нәрсә, кардәшләрем. Шуңа күрә нәтиҗәгә карап, Аллаһ биргән ниъмәтнең без дәрәҗәсен беләбез. Һәм тегеләргә кайтканда инде Аллаһ Тәала Кур'ан Кәримдә әйтә: "Фала ту'җибука амвалуһум ва ла ауладуһум, иннама юридуллаһу лию'аззибахум бима фил хаяти дуnya ва тазхака анфусуһум ва һум кафирун." Аларның балалары ди, әнә теге иман китермәгән, диннән ерак булган, маллары сине аҗапландырмасын ди. Аҗапландырмасын. Ни өчен? Ул җаннары белән имансыз булып аерылышсыннар өчен аларга Аллаһ бу дөньяда балалары һәм маллары белән җәза бирергә тели. Әт-Тәүбә сурәсе 55-нче аят. Аллаһ бирүен бирә. Бөтен нәрсә өчен ишекләр ача. Ләкин бәрәкәте булмый. Бәрәкәте юк. Бала үскәндә сорау бирә башлый. Мин нәрсәгә әтимне хөрмәтләргә тиеш? Һәм бердән бер көнне сугыша әтисе белән. Бу бәрәкәтсез бала. Әнисе белән әрләшә, сугына әнисенә, бу бәрәкәтсез бала. Малын рәхәтен күрми. Мал күп бугай, барыбер җитми. Барыбер җитми. Бәрәкәте юк. Шуңа күрә, кардәшләрем, булсын, күп тә булсын, күп булмасын, бәрәкәте белән булсын. Шуңа күрә Аллаһтан бәрәкәт сорау кирәк. Балаларыбызда, гаиләләребездә, эшләребездә, җәмгыятебездә бәрәкәт булса, кардәшләрем, якынаябыз, Алла бирсә, бәхеткә. Өченче ишек, шуны туры әйтәсем килә, һәм Алла бирсә, тәмамлый үзәкернәп.
Bu en zor nimetin дип уйлыйм. En zor nimet. Çünkü aytkaным бар. Agar da kishi bütünüsü bulsa, lakin imanı bulmasa kardeşlerim, bu dünyada rahatlana belki. Rahat da bulmasa anları мәңгелек azapta bulacak. Kişi invalid bulurga mümkün, ayakları kolları bulmaska mümkün. Lakin Allah'ını tanıp yaşasa, bu dünyada ana ağırrak bula, anları мәңгелек rahatta bula. Bu bolsa da kardeşim işik, İslam dinine işik. İslam dinine işik. Hem Allah subhanahu wa ta'ala gumuman bütün usullarda kişiye ihtiyar hakkını berdi. Kişi uzun soylu qaysi yakka barırga. Tilemiyken Allah Teala o ışıkni açmıyor. Lakin tiliken Allah o ışıkni açar. Şuna göre eğer de siz İslam dinine kirgen kişilerge sırav birseniz, balachaktan değil, başka dinden bulsun mu, ateizmden kirgen kişiler bulsun mu, sırav birgende nişik sen dinge kildi digeç, onun intüp, asılı, o ihlas ko'ngildan haqni tapmoqchi edi. Onun niyetinde haq topilga edi. Hem Allah Teala haq berdi. Agar da tashlamayikan, пожалуйста. Sen bit o'zing so'ylading. İhtiyar haqqini Allah Teala olmay, o sana berdi. Tilaysan ekan haqqa kelasan, tilamaysan, пожалуйста. Nechik tilaysan shunday yasha. Lakin o'zingni g'ayiblarsan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fema yuridillah ay yahdiyah yashrah sadrahu lil-islam." Kimga Allah tili to'g'ri yo'l, ona ko'kragin islom uchun ocha. Al-An'am surasi 125-oyat. Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Kimga Allah iyilik tilaykan, ona dinni durust anglawın bera kardeşlerim. Şokra Allah subhanahu wa taala kardeşim unutmayık, bizga eshiklarni ochu. So'ng kişilerden tugul, Allah'dan sırayık. Ağırlık kildiyken Allah'dan sırayık. Jengillik kildiyken Allah'dan sırayık. Özümüz için sırayık. Kardeşlerimiz için sırayık. Cemiyetimiz için sırayık. Bağlarımız için sırayık. Bütün kişiler için sırayık. Çünkü eğer de bütünümüz iman getirip takvalık bilen yaşasak, bereket bizge ne tugul, cemiyetimize de sine. Allah Teala her bir bizge de kardeşlerim, şol eshiklarni ochib, Allah yordam bilan yasharga nasib elasaydi.